marhitima amang rajay na daripada. Di ba sa tiyon nang may duisikan. Do nang mga luho. Atong di ba sa tiyon pe baydamang magod na lualo do matarajay na kasuripada na liya na lulu. Tanboy matawat di bata. Las pariwama kodak sobay. Marhiti pasupas di bata atau baik memang kita sampai asal supahani ahata di bata baik masih mengaluan nggak pasal ada nanti masuk atau bila serwana ibaga sa tikyo ibaga sa pasol asabe damang gota kaya agi amalia ya korwasa iba di korwasa kaya meron ang parnay itu kamu sudah ada sabi parmeta roh tanakta las tangay may makakanalingan itong atongan ni kino ganyan ta baik mga kota kami